Hawaii, USA International Reynaldo Rey Festa Sentenced Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Uy, ah, ah, sorry. Sorry. Oras akmet, sorry akmet. Gamot ha. Madang mga aming ti panagchat-chat ko, magmagnahak. So nga, nadungpar ka. Sikat nakadungpar ka niya, kuno siyak ti nakadungpar ka. Agpadpada ta kami nga nakachat. Agchat-chat ko na kuma. Manong nemi, nagbanglo, nagpintas a babae. Nakadinong parko, iti park. May isa nga park eh. Dito Rizal Park, manong nemi. No. Dito'y Samot Kapitulyo ko na Aurora Park. Dito siyudad Tilawag manong. Tagsapsapo lang ka di trabaho. Kadada ka chat ko. Kadada ka numat ka chat na. Nga dito tiga po na no apay nga ure kam naggandan nga basul ko. Ha? Basul ta nga dua. Siya gayam ni Norman. Katsyakmat ni Loida. Nagraip ti dakulap mi kini Loida manong nemi naglamuyot nga dakulap kastamatan pinarang ko na biyag dagiti matama. Narumpi dagiti bibig na. Nagpintas ti sukog ti barokong na. Nawasnay dagiti legs na. Wow. Mabaling ka ti Loida. Yung celebraran ta ito nga panagsabat ti dalan ta. Among ka din nga nakem sigurado na ito na po Diyos. Ta amin nga mapaspasama dito ayan tayo. Nakem ni Apo Diyos, di ba? So nga, I'm very lucky. Talamit ka, Loida. O resakmet. Sige. Hindag merienda. Siyak ti agpaala. Oh, siyak ti lalaki. Okay, let's go. Agtrap-trabaho isunay ti may isang groceria manunemi dito siyudad Tilawag. Idinto ta siyak ket naikatak idi delay opak manunemi ti pagtrabaho ket nagsapsapo lakitan ti trabaho. No kayat mo, i-recommender ka sa jay pagtrabaho. Napigsaak kini boss. Itino ka warehouse wano bodega ti pagyanam. Conforme ti mabali mo nga trabahoan. Tapno na kang kanayin nga kita. Kinunakmet. Sige, thank you Loida. Kita makadala ti gasat niya. Imagine, nagdinong parta. Ket gayam. Sikat makatulong kanya tapno makastrike ka iti trabaho. Imagine. Hulog ka ng langit. Ori si Kamet. Norman, hulog ka ng langit. Mabaling nga Roden. Nga niya. Nga ibagak na ti marikrik na. Wow. Nadati ko nada nga instant love. Wano love at first sight. Wano in Iloco. Kalaat nga yan. Yeah. Nakarik na kita kalaat nga yan. Para kang Kalayda. I love you. Ha? I love you. Malaksin no da makaiparit. Awan. Siko nangruna kanya. Diyak pinadaan ni Tinubia. Nga madaan na kita. Mabalin? Sige. Panunutek. Arikat mo ta. Kelat nga yat. Kelat mo nga nakpanakakulon kang ka. Adalak mo tirik na. Sige. Kita po kan panchik. Nga talaga nga maipatagnak men. Tengkay nangigan, papagayam. Ket may salang paset ti pagkasalitaan ni Norman iti Ilocos Norte. Nga dayo ti pagkasalitaan na ket iso ti may kalima ngayon tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Mayo. Iti agtultol nga Reynaldo Rey Festa Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2026.
babaen kini Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ijaya da papagayam ti Filipino food in Hawaii. So gapon na da kayo nga dati Hawaii padaanan nyo. Ito'y Yum 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 Special Letson Pork Belly. Nga mabalin nyo itong tawagan, kontakan, tapno agurder kayo. Okay? Okay ba? Okay Nasyak ko man, dak dita akit, agurder ka dago sa no, kaya naglukat. Paadaran nyo li pa naglukat na, panaglukat na, tapno ipakamu na ti online na platform na. Okay ba? Okay ka na yun, okay. Padanan nyo papagayam. Mabuyo dito istorya o napakasalitaan ni Norman iti Ilocos Norte ita, dito page ni Paring Ray, mabaling nga yung kahit tumatla dublyan nga denggen ken buyaen into no aldaw 12:30 aging kana iti alas 2 dita Action Radio DCJ Silawag iti programa tinga lagip tinapalabas iti panangimat maton ni station manager Attorney Nick Malasig the second nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel a premyo. Dakkel nga talaga iti premyo. Ayun nga masat. Gabungar ti panagitinulong ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Yeah? Okay. Ken siyempre, gapukin ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Pakishare, papagayam dato'y bibuyaan nyo ita, no? Madama kayo nga agbibuya. Pakishare, pakilike. Kahit masan kayo pa nga nakapalo dato'y page ni Paring Ray, Ray Fiesta Sentenced Award. Agpalo kayo kuma. Yeah? Kahit no dito YouTube channel, ti pakabuyaan nyo dato'y video. Video tayo. I-like you, i-subscribe you, kung nag-subscribe kayo na saan ka pa nakapag-subscribe, can i-share you. Okay ba? Okay, thank you. Kaya rin tayo mandanggan, ito'y madamdaman, intento ituloy yan, ito'y pakasalitaan ni Norman. May sakadag din tayo pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the first week, iti bulan ti Mayo, papagayam. Okay ba? Okay, tamadamak pa lang ag-share. Ta kayo, ag-share kayo ba? Okay? Hindi bandanggan dato'y awis dato'y fourth grand finalist tayo. Eto na. Adan fourth grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti sungadan Paway, Ilocos Norte, kadagdamagdanad sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagi kinapalapas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyag yu yaman ak unay. Yeah, yaman ak unay ko na. Thank you met ken ka Vilma. Di ka di mga agbibuyetan di Ophelia Bagawisan. Good morning manong naming ko na. Okay? Madamdama kalpasan detoy hindi tumat nga dagos nga agmapan dito page nga dirmanong name para ti programa ti nga dirmanong name. Yeah. Ag-break ta lang. Okay. Kahit kung yung pakamo, papagayam, di ka nakil nga guru oray nga premyo kada kayo, no, da kayo ti mangabak, no, daan kayo ti True to Life Success Story, iti programa ti nga lagip ti lapalabas, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta. Malaksit kada to weekly and monthly prizes ada guru oring natakil nga grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. At dahil kay kani ti True to Life Success Story ket kayat yung may lagip tinapalabas, hanggang po ka rin dyan premyo, ngam kabot na kayat yung maiburay no anya ti napadpadasan nyo ket nag-success ti istoryayo. Tas kadigitay amo ti istorya dato grand winner tayo last year ni Herlinda Lydia Paligat dita Kalayab. Marigrigat na muna nga asab na siyam ti tawon na iti mauli dati na sakit
nakiasawa ni tatang nat sa bali, kahit nakisina da, isut na nagbaling nga ina, kadagiti kakabsat na. Sagit na from apayaw sagit nasapa nga nakiasawa, gabota 17 years old pala idi. Adult experience na, makigapas, makiani, raep, mapandag, mangged iti bantay, siyay. Naging nga nadandan iti anak. Aganta siyam nga anak. Napanda dito San Juan pasukin, ngem kaskas di nga matiti biagda, aging gaan nadakdakdan dito Kalayab, Lawag City. Nagabong-abong dataig ti baybay. Nabagyo da pa idi. Nga dito gapunan no apa idi nabagyo da, na mamuda na kiti grupo di kiti mamadre. Aging ka nga inalad na di babae nga anak da, kaya pinagbasa da. Kita da di anak da nga babae, tinulungan na matan kiti kakabsat na aging ka nga nag-success da. No mampay nabalo idi, kit nagbaling nga single parent. Siyam nga anak, kat nagbalig da amin. Itilugotan ti adong arigat. Kas diay, iti nga istorya ko mati, ano adang kaya kas diay ti klase ng istorya, kat babalin yung isurat. Nawas magarigan ta diyo kaya nga isurat. Makikontak ka yan kanya, ag-message kayo dito yung page nga Rapias the Sentenced Award, one saan page nga dirmanog na imikat ko na yun. Sir, kayat ko tiba interview kan ka, itilagip tinapalabas ko. Kasi lagi ni Vilma, na interview iso na. Ni Vilma, kat kat kadwa di sales lady idi, ni dato first runner up tayo last year, ni taganan, Lourdes Labayog Yumol. Yan, so sales lady na idi. Ket ko na ni Lourdes, at dati sales lady nga kayat na ti surat, ti pakasalitaan na sir. Tawagan ta siya ti mga interview ken ko na. Akas ti panang interview ken ka. In-interview idi ni Lourdes. Kadya tiramidan yung absat, no kayat yo nga lagip ti napalabas ti pakasalitaan nyo. Hi, happy birthday tangal daw kini Juicy Rosales from Nanilo Rosales ken from Nena Patricio. Hindi nga rin din, katakitan tanong, dari kita agbibuyan. Ni Tina Paharit, Ofelia Bagawisan, Tina Paharit, ni Marilo Angelo Calma, Tita Karad Sur, Tebawang Kon. Already kita ko nagpilpilyan latan. Yan, basta ada pagrekado. Ofelia Bagawisan. Okay. Yan. Ito, ulitek, ore manghigyo ita, dito ay mabuya yo, kaya tumala ulitan nga denggan, into no aldaw, iti programa tinga lagi tinapalabas, ita Action Radio DCJ Silawag Tapno, adad nga manghigyo, ti ususto, panakay portray, panakay istorya, ti pakasalitaan, ni Norman nga tayo pinauluan, kalaat nga ayat. Iri man nagawit ko dito'y balay, manong nami agsag sa gawisiwak ket mas daaw ni tata. Ay, Norman, mapatanga ka din, no, addan na sala ka mga pagtrabahuan, takas sa tragsak mga dindag. Doble-doble, tatang. Ano nga doble-doble ako na? Nasaraka kon ti babae nga pakarignak iti ayat, laat nga ayat. Ken, isupay ti mang tulong kanyak, tap numaadaan ti trabaho. Di doble. Pakarignak ti ayat ko ng kasano ni Nelia. Sino nga Nelia, tatang? Dita Nelia's store. Dat aking kuka iti Nelia's store. Nainggayamin lang ti mariknak king kuana tatang. Hanga kilaat nga ayat. Oh, ya po ya. Amom una yan ni Nelia. Di ba? Kaya isot makatultulong ka na ta. No awan, umutang. No awan kwarta. May kuking ka kwarta. Tahanak pa nagsoldo ito construction ng pagtrabaho. Mabangga, umutang keng kuana. Ado nga ro din ti utang ko keng kuana Mabainak pag nagpakitan. Wan angim no makita na ka, agragsak mo isuna. Gabota, hindi pa ilang amadlaw kung kayat na ka. Tatang. Hamong patsyan nga kayat na ka, uwan mamatiak nga kayat na tatang. Angim, hawam, nainggayang man lang, timarik na keng kuan. Gayip, kit iso pangrugyan daya tangay. No kayat mo Pag rapit at ina.
Na? Gundawayak iti panagkursunada na kanyak. Anyam jak kayat gundawayan. Asla mo konsensya akmat datang nga gundawayak gabutamok nga yatenak. Idin to sangkumot nga yaten. Madi kasi ano nanda mapasama kada kami kit masikukak. Kadyamat kayat nga asawain. Dala saw-sawan. Basta ni Loida. Datang. Ni Loida. Amo mga road una yan ni Loida. Kita amok no kinatao na. Dito taniliya kit amom anamin pinsan. Ultimo. Nga kurang nalaingin nga makitam ti barokong na kundi ay posong na. Gabi katan naman ang naming ada problema. O ano man na yung pagpletek. Sa sapo. Siyempre, malagab ko ni Nelia. Napanag iti tiyangkin. Ay, Norman. Ada ka tangem? Ada ka problema kay. Wala problema. Magkatagun ka lang kanya. Kaano pa yung imbagam ti problema mo sa angko sinusyon na? Ikaw pa. Mayat man ito ti figure ti langam. At trabaho mo? At nga ro din nga ako pagpletek. Bayadak nung ito nagsweldo bayadak to amin nga utang ko. Nakababay ni. Akong pagdanagam. Uri akong hamo pala baybayadan. No? Adada nga sa balik at kasapulam. Manod ta alam. Uri sa nga gasot lang. Nagbasita no. 500. Bariya nga atap na pagpletek. Okay. 5 nga sagsa nga gasot. Uri sa mo to na baybayadan. Si kamat Nelia. Man. Kababay mo. Basta dalakit sweldo kon. Pakwendak to amin nga utang mi kinitatang tagbayad. Nakababayin kayong kaya. Manong namin nagtrabaho ak nga rod numampay sa bali ti ayan na sa bali matitian ko ng mabalin ko mapansirpatan mo saan kinisot mong sirpat kanyak ni Loida iti bodega nga magtrabaho ak. Okay lang ko na. Parawamak tumutlahin. Pinasken ket adda pagsweldo ako. Aging ka manong nami nga idi day off ko ket day off met ni Loida nagsinarak kami. Mapang kami nangaldaw manong nami kalpasan na Loida, no awisan ka nga check-in ta kayat mo. Anya kami aramidan da kalpasan nga makapanganda. Alayim tipungan, sa gilyam ti ka na, kenan. Sige. Mada kwartan. Kaya na, nagsuldo ako natin. Hinta ka natin. Manong nami nakaalisto. Kailaat nga ayat, kailaat matnganak pa nakagumod ti amin-amin. Nakaim-imas ti bibig ni Loida, manong nami kenti barukong na magusto unay ti panagasog ken panagaring na Norman Norman sakit isupayan ti mangiduron ti ulok tapno bumaba madlaw ko anong naming ad experience na ket siyempre bimaba ti ulok ket ni abo ad-addan manong nami di pa nagkuli pagpag na nangro na sepak kit isurot na ti patong na mga Norman. Naging kang imbiat kon ti panak man. Imbiat kon ti panak siyempre. May salayag din at ako atak. Ringles man. Saan nga nakaray. Gabuta talagang hasta unay ti panagtubog na nadaroy nabuslun didisuor manong nami ket orela kasla naglubna nga magustuhak dagiti asog ka na ring engnak ti unos ti 3 nga oras iti kadami ti hotel kasla awan ti pakabannukan mi kasla saan kami nga mauma manen ket manen man masansana nakasta ti mapaspasamak aging ka ako na kanyak ti may sa katrabaho talaga nga niya nga no day opyo ken ni Loida ket agpapas kay tiragsak gawa ang gagangi data nga manual daw day op mo may mesa ket ni Loida manual daw ket may mesa tuwa pare gawata da di may nga day off na inreserba na para ka jay
May sapay nga boyfriend na. Pam, niya? Kasta ka dito kinatao ni Lloyd ah. Kung nawala no saan na marami. Kung nawala no nakalapsat, naka-MM, nakasingsingpet. Ngayon no, love sometimes so, sausawan ng bayan. Pare, di mo sa undeta no, akong kap-kap din ka. Bahala ka, no, di ka mamati. Pagparausan na ka lang, gabuta, naaram ni Lloyd ah. Manong name tinawagak nga mismo ni Lloyd ah. Puno ka di? Tiyan niya. Namalaksid kanya, kadada pa sa balik. Imun una isunang may tisikang. Ken gabot kayat ko, ti maadaan ti duwa nga boyfriend. Tapno adda pangusarak ti duwa nga day off ko. Iso. No kasta. Inalilaw na, Lloyd ah. Sayang ti ka lahat nga ayat nga rik na ken ka. Sikaman nga min. Ipatpatag na ka talaga. Impatag ka. O reno, adda sa bali. Pambarak pa nga ron. Basta nakadlawag ini nga talaga nga naarim ka. Wild na wild ka. Ngayon nalalaing kasi ka. Ngayon ni Noel. No kaya't mo, sinak ni Noel, si kalasiksik kalatan. Tsaka kayatan. Saan gaya marumbing ayatan, tikas keng kaloy da. Sayang. Dinteng at dito'y balay, manong nami, anadlaw ni tatang nga problema. Ano problema? Sayang tikay lahat ngayat nga nariknak ni Lloyd at tatang. Tapay. Saan lagay mo sisya? Ako lakto pa ngamin kay. Dakon kayat. Bayat ano di mo kayat. Gabot na damat ni Nelia. Napa nakita yan ni Nelia, manong nami, busy, gabot na ado, iti gatang. Ngaming kaso na. Oh, Norman, apay. Mabalin ti uminom? Ano, soft drinks? Danom? Arak? Kaano pa uminom ka ti arak? Hindi ko matuminom. Broken heart tayo nga ron. Agur ka nga ron. Jack pa painom dito eh. Tatsangging nga ron dito eh. Agur ka ta, kwa. Inak mangisagana ti pulutan mo. Kaya dito ako nagtibalay ti pag-inumam. Surbari na tuman at problema. Nagprito iti palag nga pusit. Nagimaspay dahil pagsawsawan. Nami ng lukat iti may isang buti nga gin. At na kompletong danong nga lamis. Oh, rugyamon. Tinakbasit na ilakon na gitiguatang. Bayan ta, sapat nga siraan ti Tianggi. Awang ngamin kadwa. Awang kadwa? Awan, datatang ginanang kapsat ko. Napanda na kidungaw. Kaya baka no, suno bigat nga sumangpet da. Di kadkaduan ka. Hindi wow, kadkaduan na. Yes, nakunak tinakim ko. Apay gitin na saan? Napintas ni Nelia, kaya lang, sang dagos kaisot na kariknak ti ayat. No di kat siguro, dahil ti ayat nga ma-develop. Nang minumak manong nami, kalpasan na inserran ng nagpeso ti store. Nagsapan, mapagkay jabagi rin kita serak, kita awang kadwak po na. Ala, tapno matanggayan ka. Ano namin ti problema? Ada sukat tapusom? Kaya't mo siya ti mga agas? Tapi ka kaya't mga agasan? Obvious ba? You love me? Hindi pa lang, Norman. Your oray ko lang ito may panangaram kanya. Di itang naarman ka. I love you. I love you too. Oy, ka nga rin. Paano na? Iti kwartom, inagpagdigus Iti sumura ka iti kwarto na manunemi kalbasan nga nagkapoy iti banyo sinarunokon mano. Kadidi katen na tituwalya na balabal iti bagina inarakop ko ni Suna. Nelia. Oh, Norman. Baka ito lang kinababahag ti kayat mo. Ipatpatek ka.
Numampasan ka lahat ngayon. Gayam idi, ti pangibilang kang kanumita katsan. Sika nagbaling nasawag. Norman, nukas tama tong palan, ti kalikagom ko na bayag ko nga nararapap. Nasikaken siya. When, ikasal ka. I love you, Nelia. Dinigos ko iso na karagid at kakabarang agad ko din ang dumaduma pa sa tibagina aging gaman ng nemi inikotakon nga namin pinsan. Aray, virgin nga talaga manong nemi ako nagkasatakon. Dito nga ti babae, narumbeng kasar. Oh, Nelia. Oh, Norman. Norman. In short, manunemi da kami kaninelia tinagkatuluyan. Nadahanak matlaang tistidi nga trabaho idinto taninelia manunemi kat nagbalinan nga mini grocery. Ti groceria na. Aging ka nagikalat ti trabaho kat nagtinulong kami ito nga mini grocery. Talo di kita imparabor na apod Diyos nga nakmi kat nakananama tinaranya ka masakbayan da. Gabong harod talaga kat kami iti asawak kan talagang pimpinatag kami ket isu tinikari. Namampasan nga kailang at ni ayat tinariknak kang kuana no di ket ayat ana develop. Dadi nga rod manong name iti pagkasalitaan. Yaman naglaunay itilaing mo nga nang ibasa ket sapay kumata at damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak ka nagbuya more power to your program tingal tagyaw nga pag-ayam mo Norman. Thank you, Norman. Thank you, magkaragiti nagbuya. Ulitek, buya inyong tumet abalbali winto no Aldao, 12:30 hingga alas 2. Iti programa tinga lagip tinapalabas. Iti Action Radio, DCJ Silawag page. Papagayam. Unog dingig kay iti radio. Thank you. Hi. Good morning. Kini Luby Bagawisan Dagyo de Singapore. Neopelia Bagawisan. Erlinda Estabilio. Advance happy birthday. Kini Art Estabilio. Kini Lexi Estabilio Ballesteros into Napigat. Okay? Advance Happy Mother's Day. Kadagiti aming nga mothers itintero nga lubong para into Domingo. Tina Paharit, Mila Milyare. Thank you, Mila. Tina, Ofelia, ni Marilu Angelo Calma. Taybawang. Ko. Good morning. Anong na-shout out? Di kita iyapadak nga tagkakarat sur. Bakarako na dita tuburan. Okay. Padaanan dak. A few minutes lang. Akikita ito para into no madamdama lang na insigida. So katakla dati badok kaya nag-change sak iti page mapanag iti dirma ng naming a page para iti dirma ng naming a programa. Mother's Day Mother's Story din tayo imasa papagayam. Thank you for watching. Akikita tayo tumadlang madamdama.